هالو meine Freunde. النهارده معانا كلمات بحرف الاملاut A. A هي قريبة من الحرف الإنجليزي A. Mädchen Mädchen يعني بنت. spät spät متأخر. Käse Käse يعني جبنة. Bär Bär يعني دب. Märchen Märchen قصص خيالية. später später لاحقا. Käfig Käfig يعني قفص. ändern ändern يغير أو يتغير. Städte Städte مدن. Lärm Lärm يعني ضوضاء. Fähre Fähre عبارة. Zählen Zählen يعني يعد. Äpfel Äpfel تفاحة. Pässe Pässe يعني جداول المية. Gäste Gäste يعني ضيوف. Mähne Mähne عرف الحصان. Fäden Fäden خيوط. Tränen Tränen يعني دموع. Länder Länder بلدان. Päckchen Päckchen يعني طرد صغير. Bäume Bäume أشجار. Ähnlich Ähnlich مشابه. Hähne Hähne ديوب. Fähig Fähig يعني قادر. Ärmel Ärmel يعني كم. Märkte Märkte يعني أسواق. Bräunen Bräunen يسمى أو التان. Zähne Zähne أسنان. Männer Männer رجال. Fälschen Fälschen يعني يزور. Läden Läden يعني محلات تجارية. Trinken Trinken يعني يسقي. Kämpfer Kämpfer مقاتل. Älter Älter أكبر سنا أو كبار السن. Kälte Kälte يعني برد. Kläffer Kläffer يعني نباح كلب بشكل مزعج. Schwäche Schwäche يعني ضعف. Nähe Nähe يعني قرب. Schläger Schläger يعني مضرب. Mähen Mähen يعني يقطع العشب. Kämmen Kämmen يعني يمشط. Säen Säen يعني يزرع. Ähnlich Ähnlich مشابه. Bändigen 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 يعني يسيطر. Ändern Ändern يعني يغير. Zähmen Zähmen يعني يروض. Schwärmen Schwärmen يحتشدون. Drängen Drängen يعني دفع أو طرد. وبكده احنا خلصنا درس النهاردة. اتمنى تكونوا استفدتم منه. لو عجبكم الدرس دوس لايك وشير الفيديو عشان غيرك يستفيد. ولو ما اشتركتش معايا في القناة اشترك وفعل زر الجرس يوصلك كل جديد احنا بنقدمه. Auf Wiedersehen.